na bautwe kiri Meru TV ugorobo na arua jojo ni mukondo jwaire jwarwaria rwatongera baraba guchwa giti kia mubunge wa Ekro ndene county ya Meru kari kana ntuku ya Jumatano matingitunge odula nethiritwe akigitarwaria ruru na batano baraba kwenda giti giki na ugorobo na arua tukethwa tukiaraniria na baire baraba kwenda giti giki kia utongeria bwa Ekro onbetagwa ntinyari kenywa no gwatane na bautwe makwa magukurukira mutandao wa Facebook rietwa ni Meru TV no gwatane na bautwe kurukira mutandao wa YouTube mwekwe rietwa ni Meru TV nkuruki no withiro kigwatana na bautwe kurukira mutandao wa SMS 40321 inyake bugu ithatu ijirimwe kurikania namba eje yetu itina mari kinyajari kugorobana ri tukubatere kwithwa na Irene Mukuba Mutwiri uria ni Murwiri Kiumbe tukubatere kuzana Charity Kagendo uria hurungi na ANC party lakini kagitenega kabatomba kwithirwa bagikinya na giteo gikinene atugwate ogeni babairi barabakinyite ndene studio chetu gorobana aro turi na kwanjire utere rwakwa uria ukwanirite na oni Papechomiri na kiama kia Safina karibu sana. Asante. Na Susan Kenywa na kiama kia Mwangaza nkithira nkibwa kanya kagukethia Meru indi mbereto kinyau mburikanie mitaratara ya rwari ruru gutigira itugutumira migambo iri na gitio kiri batutu ngwaja turi na nkuruki gutia mutegeri wa Meru TV na kinya mugongo jwa Meru junthe mbwa omuntu wanda kethira ina ndaika ithatu ake cheguchiariria na gutarira bire nkethira nkiburia indi kagitene gaka o mwete na ndaika ijiri cha kwithira agitumenyithia no wengwa ina achiariri na imbia thithagia tukianjira na gopa pecho. Bwega sana mutegeri wa Meru TV bwega sana Betty nonto wakanya gaka bwa tunenkera undito Perpetua Mary Kagweni Kaburu chiariri go Eastward na ndathomere go East ndathomera St Joseph's Primary na ndete go Teachers College ndacoka ndeta ndathithia my diploma in Bugema University ya primary education ndatonya kem ndathithia na degree in education secondary option na kwa ikigene kuciaro ikunciari ego jira kini kwa ikigene na mbuge ontwire ndi mwarimu andisainite teja kuromba giti kia human representative nonto baito mibira tukendelea kweresana nonto everything tukonejo ketho we na nkore gutetheria nto it has become no mwanka kwetho kwena political process na ndona ki our clan ya ritani na ana baria unajua mara mingi tunaongea mambo ya youth tukorerwa muyuthi kwire ari mwana kwa wonto butona bwena youth yakura boteambageria ari uria atwika youth kwe mwana watejero ijo gitomina kutona youth bekara batejeri all the time so ndauga ampeje kenda mpomba kuri makuma nthangari na twethora twina generations ikwagira as we forge forward. Aya Mary kanyene gaku tumenyithania kiri ya Meru witagwa atia umite na imbio yongo itherwa kithithia ipo ita ntinyari Gucua Nkatha kiri Meru TV no tubo twakanyaka kenda kinya twariria Meru uni umite Tigania West Komo Ward Uringu sub location na ndathomere Uringu primary ndira Uringu primary ndireta ndathomera Kaga ndirandikwa mwarina na ndi kuritana ndaria kiritana for long ndaigwe yaka ndanoa indenda wita kuritana secondary ndacoka ndareka ndeta kem ndathoma diploma ya guidance and counseling after ndi kuthoma ndeya ndaritana ndachoka ndaresign ndi ku resign 2013 nda rira kiti kia women rep kia created no mbere indari wa maendeleo ya wanawake na indo ona ura ikuru bakuria bina no ntu bati kumenya mwelekeo
ndona nontu giti gigi kuma kandu ame kenda ndona kanya mbumbo promote ekuru na ngui ira tugwiri kurita seminars na kinya ukara bwega kinya kurima kinya mantu yangi ndarwamire 2013 ntaumbire succeed indashindiro lakini still ntarekere na ngui chiekuru indaendelere kurita ngui chiekuru nkibaritana na nkuruki ndethira nkiritana ndi mutumiri wa kanisa ndethira ingutumiria kinyekuru mantu ya maingi kwendana na nkuruki gutiya Murungu. Aya atuchoke kirugwa perpetual kuri na itibi bingi uringi romba niki wamwire tia urombe giti kia women rep. Okay, gitumi ndamwire ndombe giti kia women rep. Oni mbithiritwe day in leadership, but as a community opinion leader, na mbithiritwe ndi na interest nje muno kiri utongeria kuma inyankurikia skuru na ndategera inya constitution 2010 ikuthondekwa ndategera itebira mpomborongama. Number 1 beti giti kia woman representative kia ni affirmative action seat na kirojairwa ni ekuru na giti giki mostly kiendaga kiroirwe ni ekuru kuringana na katiba na kira kiare kimaindia bara bathia katiba kiroe ni ekuru ni kienda bagia social empowerment, economic empowerment ni kienda bomboro ira itebiu bingi na ndategera utongeria ndi nabu lakini kwe manto jara ndona giti giki kia affirmative seat kyo gikumbwira nuntu nyabwa my economic status na kinya nuntu bwa social status nuntu kyo kibaterie gutukiria twe kurubara beno tongeria ni kienda to empowered tumba still kweza kwaraniria na Meru na nditwe baromba ite bingi. Another thing giti kia woman representative either in the national parliament na most of issues iria inskumete they are not yet devolved, especially education it is not devolved na ntendiomba kukotethia nyande MCA ntendiomba ku achieve puria ndona ibu bonskumete muno iguru ria mwana uria wi kirasi ne nuntu bwa kwithirwa mantu jara maingi ja education jatha wajake national government isipokuwa the ECD the pre-primary 1 and 2 bawibwa kibetha wabegi county government na muno mbuge kiri ategeri beto ati kwina kithomo giki tuna kyo na iye kiega sana gya CBC lakini ja mwalimu ule umite kirasini ndenda go testify aja and I can do it anywhere in Kenya. Ana beto barabe in public primary schools they are being given raw deal. Ask me how. Nonto ana beto ngiriongago ngechwa kura kwe areas in Meru County testima. Ana bale antuko tionde obanenkaira homework no kabera bweta buthome na aciari gukurukira mitandao kana ukabanenkira inya website ira babati gwita gukuthoma na muciari aciari bare baingi inya batina thimu yu cia kuthoma na batina inya computers in their home. Kwa ndategera ndona in as much as twikira sine itugwitana turi aritani we are doing it number 1 to survive nonto muchara igintu kia bata na we are also doing it because we are guided to do it na gote muntu kweja aigwa sauti cietu na aja nthi kurwa aritani bathikirwa banenkanira challenges ira bakona kirasine so nikajitoa ndio mwe wa ritani na ndio mwe muciari na kiao kia mwana ore ambite number 1 baririe manto jaria nikenda the real things ira ikwendeka kenda mwana ore athoma kithomo kiria ciumba kweja skuru especially ethro i computers nonto antu te bagaikirwa computers nja ne baikirwe computers maturene na raba komba kwithirwa yani in the school kana uketho inya kwena community library na aria ana bau barinditha gwita kuthitheria homework be guided. Ibwega nonto ba matha Mary no tutaririe mbuga niki ogwe Susan no tutaririe niki ogwa wa mwire gutwa gite kia umandra wega uni ndathwanirie gutwa gite kia women rep nonto igita riu ekuru ya maingi ibate sawa sana kinyari pakethira iba utezwa batina iuge kiri community woni ndona no mwanka nonto indatwire nkiru ya ira right cia mwana mwari ndona no mwanka nke ya kuona gitiki ndaumba
kurita ekuru antu ala nkamenya oba defend nkamenya kubaritana bwega kinya urabaomba kuria urana babari baomba kuthoma bwega urana bari kinyabo bari gintu kia maana kana mwana oyorongi nontu muno yana wetu nchiari dira woninde kugurwa indetire community yari na manto amaingi muno kinyantano chiari lakini indaroamire ndini ne kurubange bathatu na turaua katukaua utintano chiari nontu ari ibatanawa ari bagurawa kinya mapema riu utari kinya aritani babaingi bekuru utari ekuru babaingi barabathomi kou ndirona nkeya kuona giti kikwita parliament ndaumba kwariria mwekuru mwanka mwekuru watwika kinyawe i muntu yorongi ukethira mwana mwari i mwana yorongi ukethira na kuthoma muthaka akithoma nontu mostly ana bari kwibo benda kwa kinya batikumenya bakauma skuru ko ibiongwa bibiatumite mbenda kurwa magiti kiekuru kenda mbumba kwariria muswanda yo ekuru ndene ya bunge ai paka Susan perpetual kiri woman rep kuri na kigina kia gaf 63 million ugomba kwithirwa kimigwata umibangirite atia number 1 ukomba kumidistribute ata kiri constituency kenda chia county ya Meru mode of distribution ikwikithirwa kariatia na number 2 priorities chia kwikithirwa chirichi kununtu nkigwantu baba ingi bakiuga imbecha inkai. Okay, I agree with them. 63 million ke Meru county imbecha inkai ko tukimenyora toka deal na 63 million number 1 ndatonya dene bunge oninga ikia motion ya guteterera mbeca iria ciongereke nonto mwekurwe na constituents baba ingi sana baria kuromba kura na nto bara baingi muno agupledge gatumira mbeca yukebu na sometimes wetotegera ukethiria riria wona inkirwa kura ni antu na wetawona reality ya 63 million kiria yombothithia ugwe mustiri ukauma inyari etwa rithuki nonto mbeca iria tikainganisia kuga ati ciomba kwithwa ciena impact nene ndene Meru county but all in all ikario twikinya kuongerwa iwingi oni urankathithia imbitete ngugi na ikundi bia ntura na miriga na ikundi bia nthaka bia boda na inyari na mbuge ikundi biria kethirwa ibigutumika as political platforms nontu antu baba ingi muno ibatumirite ikundi bia political platforms they can also be an economic platform ya kuomba gukura na antu bonthe mbuge ntinyariwe no at the same level antu beto kwe baria benthe guruburu no mwanka tone ora tukaba gwatanjara baitaitie baria begatigati na inya baria beguru bonthe bakethirwa beba mamyomwe mama county kono mwanka nkethirwa ngikara nthiguru na ntu baria ntarite nontu bwa kwithirwa tugitaniria na bongugi nontu tiumba gwita ngugi gwenka twarie na tuthithie public participation na different groups inya the PWDs na ntu bonthe tumenye ni ata ungwa tumba utonyera issues ciao njoke mbuge inya twithithia jau jonthe uni mbethiritwe ndi human rights activist na inya mbethiritwe nkithithia mibango jere ntanira na mugambo na aria bwegembe mbethiritwe nkithithiria ana inya counseling mwanka na rwa they call my phone nontu baria mbethiritwe ngi interact nabo magitene jamantu jajau nontu bwa kubanga indike miturire ana jabaria bonthe ukethiria kwi bamwe inya ba drop out of schools and there is life after whatever mess ups is chia life no mwanko kethirwa wina mtu aguku encourage nikienda umba kusonga mbere kwa umbesha yu no itumirwa inya nontu bo rescue center indonererio kukiana bau na baga trainwa na bakonwa wothi utoro na kubathikira tukamenya mtu direction ilikuwa kwenda jukia yoto utoro nikienda na bobombo tetheka haya Susan 63 million ekuwa gatumira ate only 63 million yakwa oyora babangi bakuwa ndiwa imbecha inini muno ndene Meru county lakini iri nini muno no mwanka tuitumire tukiwa twaromba chiongelo no mwanka tuitumire onimbuite 63 million ngatethia cio ana muno baba boda
ana baba bonda bonda kana ndagaiche bonda bonda lakini ndironere kinyari bakugura boda boda iba kwithira baina thina nyingi sana bakethira ana barira kinya bikibiki cio thiathuka batina bawikia kana batina kinya organization induganetie uninde wagitiki nka bachwira sako ke tuwa sapoti kenda baumba kwithira baina mbecha ira bakurani nacio batikeye kwithira bo baritangwe ya hand to mouth kana mbecha cha kuyukia na kuria bakethira iba kuona mbecha imwe bagaika kisa kucio benda kuromba kinya loan bakaromba baume ki boda bonda bete kinya gi tax na inda athwanakia nkeya kwewa gitiki yontu Meru County ora togua ni nene ya Kambuge kinya rutere rwa Tharaka ura mwakene rwa Tharaka batwi itugwiri kuona kinya tukalobi kuntu kungi na mbecha cietu tunini tukongelwa tukenja kinya kana tuwakirwa ndamu ira ekuru bakaomba kurimaneo nontu ekuru ni antu baritangwe muno yari mbura yaura ukethira bamba utumira kinya tulwitura Rwanda cietu yanara mwankene yo Isiuru mwanka yo Garissa bakaomba utumira tulwitura bakanywa bakarima nacio nyanya kana itunguru kana into bingi ndachoka nkona nontu ithomo to kithomo kira fomu kuina ithomo bira uniform nkona na betu barabati gukuruka beta kana bati kuumba kuthoma beta secondary school no bete kiri TTI kenda bathoma ithomo bira bibatethia twatethia na betu twaba put na twachoka kukiumbika twaba capital ya kwambiriria mo aya papecho ikwithiritwe na atongeria very previously bara bombeta kuthabe na gitigiki kia woman rep and TJ in your opinion record yao ithiritwe kariata methone jaku how have they fared na gaps jiri kuenda gufeel kana ni ata imantu mabiwenda kugeta differently okay ambuge ibwega nonto ke kurobo bari gututatiga track record yewe twarikana nyambesa yitu kwa ile cia gal ni honorable Kajuju wa chiteterere ndene bunge na mwekoro bairi ora na wetu no Meru no ene ombire kwithirwa akitirimana na kigina kiria na jora nkwirire nethiritwa akithagana nethiritwa akithagana kuma mtu uria munini itwethiritwe tukigwa mantu ja gwitantu mbiroro na mantu jangi ja maingi nya kobagurira bia kumamira na gwaka nyumba we must appreciate that is a society ria tugutura kwi antu bara be down completely na no mwanka bathaganwe lakini andi no ntu ibathagani oni ambuge kurubau ibaitire bwega mbati ndi na njira ekwe mwanya gwitangugi no ntu oni mbangite kuthithia economic empowerment kire antu betu no ntu imbije mtu ore oero murengeti joge jaro kona sabuni kegurawa mtu ore ritirwe mbiroro mtu ne athamba na roje na ru no mwanka ro cyo wenkiareria au roje sana mbuge on kwero ndakarite ke committee ya national land reforms na twathithia gintu getwa spatial planning na twabangoria ndoje chieto natural resources as a no to water is part of natural resources roje irunganirwa kwithura rugikinyira nto bonde lakini twetotegera tugeja bunge kuma we constitution 2010 igutonya ituthiritwe twina tyranny of numbers na tyranny of numbers ire wakite to our disadvantage as a country no ntuguti muntu rarungama muno ateterera mantu jara twathithaia and na constitution 2010 nikenda ja implemented ugeta gutega itogite tukama out areas iria cia irrigation tuchoke tuma out ni mbie buja bwega ndene gonto mwanya especially ja Meru County twina different parts twina Bore iteos tio mwena North Imenti Kithongo aja twina Tigania East nara kwina Rwanda rwao na kinya twata South Imenti kana Central Imenti twina ntobaro kuroba majana na abangi so we should map out the irrigation areas nikenda ndoje ira chiomba gutapwa na ntobeto bona ndoje cia kunywa na cia irrigation na inya planning ya inya uri antu bombo tura no ntunde kuru no ge ukura ugeta uketheria na ndi miunda ntinyaria gitangirwe uketheria na ndi tukinyete level era na ndi mtu ino ona quota na ndi points ya kugitangira
ana gugatuika na ndi tukinyete antu are nyanto bamwe batina gunto gwa kurima itobati kwethora tukithingatira uria twabangite uria antu bakabangirwa aria bagatura aria kwina resources cionthe na infrastructure bui na kwethirwe kwina social amenities na alafu na aria antu bageta gwita ngugi ni kienda mantu jaria jethirwa jena economic value nontu thaiji nyethirwa itukurima na mantu jange ja maingi jaria tukuthithia kwi mantu jamwe jategwitwa aria jagirite tia nkurie mbuga kiri mantu jau policies ukareta kana imbeca cha gafu gatumira kureta roje mantu jau kimwe kuru as a human representative woni nkethirwa ndina right like any other MP gutetera mantu jaria kwa I'll be lobbying from the national government nikenda yomba kuthithia implementation ya mantu jaria not already the policies are there ni kufuatilia ina chietire na kenda national government na yomba kweja down itangogira like we said the gov ikethirwa ria gutethia antu mbere ndikia amenyithia Meru ati gite kia human representative wogo tetete o represent mwekuru wake we represent ndaka ari na akuru anto bonde iboko represent no ria ake mwekuru akwenda kuretwa in a position of decision making nikienda tureta mathugania jetu jekuru na tugwatanira na tugwa twe represent na tureta mantu ja ekuru on the table even as we serve every other gender. Susan ekuru baba kuruka bathithite atana imbio enda kugita different iboida no to mwansangu arua ona rakayuyu na ikiri muswanda yoyo ekuru kuona gintu kinya bona ntunimpi na yakuru kana tuona mbeca 63 million iria tukwarindi na kinya mwekuru wiku na itite ngugi na mbeca yethire muni burambenda kugwika na mbeca yu mbenda kwithira mbeca yu china mutaratara mwanya ti weta acio tu uibangira no mwaka withirwe na kamiti ya kubangira mbeca yu ukamenya kethira urienda ndaka kana youth babuithio ontu bumwe kethe isako bukarita ontu bu ukaua gi kamiti ya approve mbeca yu ikaua kainenkero gikundi kia youth ikero kainenkero gikundi giekuru ikero tukanenkanira South Imenti inge ikethira ikanenkanirwa tigania nembe te tu nontu uwo we deciding factor uthuania wamba witembe unenkere ekuru mbeca no mwanka ekuru bau bethire baina kamiti ibuntu ndene yekwa kana ndene ya manifesto ekwa muite no mwanka wodi yume muntu umwe na no mwanka twithire twina ofisi cia constituency o constituency ikethire no ofisi kenda baomba kuthurania thina cia constituency ira nontu tikaikua nene thina ciembe itikua nene acietiania thina cietiania itikuanana na chairment uweta ya buri na ara buri gutikuanana na North Imenti so gukethira antu bara ofisi ira ni kuumba kutheta kana kuliunga nau constituency yu bakathurania thina cia constituency ira bakeyatio twakarandi tukandecide na tukaua iburi kubukambiriria turiambiriria alafu tugeta na mbere tutekeye kwithira iuni ningwa ya MP wa mwekuru nkuwa ndeta erua regoji issues ijire perpetual iria antu bombeta kwitha bakiris kurega kunganirwa kwao kiri past leadership ya woman rep ndene county ya Meru number 1 ni kwithirwa ntijikitha kwina mubunge kibo wethirwa na physical office kana obisi iranu ijene mubunge mwekuru iria o mtu omba kwithirwa akiaccess no tukeja kwithirwa mtu atina namba perpetual hari woman rep kana na ijina ara kara it means atimba kwithirwa akimu access ntijore thugania ata kwithirwa the importance ya kwithirwa wina physical office if so ina kwithirwa iri considering to rina 9 constituencies iria ukurungamira uri mwenkuru number 2 ikintu bigweta accountability funds cia gaf otomba kwithirwa akija guti oversight mono which means mtu in the past uratwanete history no utumirwe uri okwenda
na utiona gukuria kiuria kana gukuthingatira na igi ntu amiru baba ingi bombete kutha bakiraise kiuria ugwe uribanga atia mbuga uka accountable strategy kwekaria to gatona yoro tumidite mbecha ciaku. Okay, ambuge number 1 ikethirwa ndina physical offices in every sub county na ngatuika ngomba kulobe kire thirikari uria nkuga I can also devolve it to ward level lakini kwambiria burunda atonya immediately kira nkathithia nkageria kwithirwa ndina physical office in every constituency and kuma u ngethirwa ngitumira mbeca cia gaf na weru uria nkathithia kureta accountability uniga nkethirwa ngikira manto werune ethirwa ni ikundi bia wa mbeca tuga account tukona mbeca ciothe na ria cieta na tukona ibangania ba benefit kuma kire mbeca iriku kuma kire mbeca iu tugategera tukona ethirwa ni youth groups ingana ciatetheka na ciumite na tugategera tukona ethirwa ni kuruba atetheka batethekete atia na tukathithia tugacoka tukathithia follow up ya mbeca iria twaeja na nikenda tutigatigire antu tutwika tugatwaba mbeca alafu twauma twetana batatigwa na any mark ya prosperity kana ya kuendelea ngugi ciao ndenda baria bonde tukabaka benefits ki mbeca ici twina njira ya kubathingata nikenda mbeca iria chumba kwithwa ciina umithio for posterity nya past perpetual rira onkethirwa ante human rep kwe groups iria cionthe ika benefits ndene Meru county bakauga seed money iria twaitire na cio biashara fulani kana twambiririe na cio project yetu ciaumite ki obisi yemwe kurweta perpetual na this is how far we have come through training na kinya capacity building ya ekurubetu na tukichwaga personnels nyaba obathingata maturene na kubonera bagaitango gino ntuntinyari basically what happens mbeca itweja na muno na inya twina ritiba biashara baba ingi muno inya ogwa na rwa no wite muntu agakuromba inya ngiri 5 akwira oni nkwenda kwambiria biashara no ene atarite mathabu ona o mangiri 5 mantu jara kwenda kwambiria no jakete atia no ja mutethie lakini in the process kwe mantu jara nitty-gritties ile atene ora gugakarwa kwa mantu jaja gwo tugaswa personnel bako bakushon kejo na kubanenkera inya kwithirwa wina discipline na inya umiriria ndene ya mantu jara bakethwa bethithia aya mam emwe ya role ya woman rep ndene ya thiguru ya Kenya ni ku represent interests cia ekuru na riba nini pakuma county eku kiri National Assembly. Mwaka juu akiva hii turi mwambirio juu August. Mwaka juu akitwa 2022 so far turi na anabari ngiri 5 rungu rwa miaka 16 baraba mbita kutha bakigia iubariana teen pregnancies kana ana banini kwithirwa bakiona ana is a very big issue ndene county ya Meru ugo uribanga atakire issue ije ibuega tinyari yuria kifungi na kiubiria ari betu ba Meru imbugire otene indirari mutongeria wa ekuru maendeleo ya wanawake arampei kinya award i president nontu bwa kuritira ana bau banini ngui nontu oni ndaita nkabaita seminars nacio itwa sponsor ni thirikari bagetwa bakaritanwa bakerora baumbo uturo bubwega na kinyekuru ibamenyaira na bo sana bataua mwana ukura kana ukinya form 4 uyu muntu munene bataua u kuo karitane kuru kabera muntu na bwiri kumenyera mwana we akona ye aumire nja thaiana na ire thaiana nontu riu mwana amenya kwi untu athimiri muchiari atita itari ringi muno njirene nontu ntinyari nukumenya kuya mwana titharimu kinya ndaike 10 no yembi mwana na tukonia mwana utirio kana mwariu utirio enda mwana utirio atigia ya baba ingi bakuthina muno as tiu ndari mwarimu indagerakia kinya kuyukia tha ciakwa kenda nditana ana ore toge mwana umuwate a uniform ibonda bera ko ukiiria kuwata uniform ukenda muthaka endo gutesa maisha yaku ko ariba twabamenyera
twabakaria na kinya akuru na ndaka tuboni mwari na bwiri kurekwa akinye ita riawe ria kwithira aina mwana na karomba sana thirikari ngwata mbaru kwithira muntu ura akarita mwana wa skuru kana muntu under 18 amwikire mwana amenyere mwana ukinya arume bau bakira kwa indona pori untu bubwega na indona mwari agikua kuntu airwa dira kwina seminar ukethia kwina different ari kuma different sub counties. All right. Tukari untu Haya, mwerekerio kwa rimbira mathaja tuja kuthira lakini mbere tumaruka perpetual kuri na tuba bengi bagwicwa gite kia woman rep mugana ututarire niki mutegeri wa Meru TV abatere kutha kiringira perpetual kura mugoturikanie ina orikire ballot paper mbere tumaruka. Okay, ibwega sana nontu bwakanya kau twethirwa twinako ambuge jora mpambiririe kuga marieto perpetual America gweni kaburu ambwire ni hantu betu itukurira muno Dene Kenya thaijo geta everywhere antu abakurira nontu maisha ijomi lakini yankwere maisha jomi nontu no ringire kura no wo miringire ni maisha ja karithai na uri okaringa kura tariki 10 ni maisha ja kethwa tariki 9 ni maisha ja kethwa ja kari kuma tariki 10 gwita na mbere njoke mbuge ondungamina kiama gia Safina na karatasi nega kura ini obaire au wetoke thiria ombikirite kagoti kaka yerungekire intentionally ni kenda ndeja nkonia obaire karatasi negakura marito perpetual America gweni kaburu na rwano ni gataru njoke mbwire tukwariria na kubwira inyanki araji ati tyranny of numbers ichitumete todo tukinyete tukari no ntweta gutegera jabunge mtu na contrary opinion ni arethairwa ati na inya ko itugerie kungania tongeria ugo etho akeni okuigua mutongeria ugatega kiama ugatega nombi mutongeria wonde ni abati kwithirwa umaethirwa imutongeria ni abati kwithirwa na uwezo wa gwitania ngugi na tongeria baria bangi bakathurwa nontu bwa benefit ya muthuri na nontu bwa kuikia nthiguru yetu na mbere na ndombe nkuruki buru nkirikia twithirwe twina kura cia thiri na tariki 10 tumenye Kenya no tue na no tue tukethwa twi Kenya gutiageni bakejo utura Kenya no batio ko turinge kura uria tukenda gukira tariki 10 na tuendelea na ngugi cietu na tukenete na twina thiri. Thank you so much. Hi ma'am. Ibwega ntinyari uni kwenda kwira Meru baringe kura cio na thiri na yora mbwire otene marieto yakwa mbita wa Susana ke ikinywa na rwano rokwa inyumba kiama yakwa imwangaza tu na ndenda kuuga tunganieni antu bara tukuringira kura imenya twe yakuwa ikiama kina tukuringira nontu indereirwe mutongeri omwe akiuga mpa plan apana wowe ndisaindi waile mutongeria omwega uragaritira antu ngui ba Meru te antu bara bageta in the office ba wibo tukwenda kubwithio rira tukayukia muntu kuma roterero na rura ronge bagaithira baine gitari nene bakibanga kinya ontu bura boteweria Meru batu tukarite o nontu bakuringa kura buboi inkuromba Meru pompe kura chienu na wampa kura chienu bukona mwanya Murungu abutharime na abugwithi mantu ameya na nguge nkarita ngikira Murungu ibwega ngai abutharime na abugwithi mantu yame thank you. Okay, ankwenda kwera Meru naro ile ontuke muthie ya official campaign period ko kuma naro butitho bwitona muno tukitangaza mantu amaingi twaromba na kwinyia kwingi bututhikiria na urio tonere bangi nikienda twithirwa twina mwekuru as you know ke karatasi ka ekuru bara tukuthurwa twi ekuru 11 kwa utina loss of choices tuthure mwekuru kuringana na ability yewe na kuringana na uria aguciaria na sera cia uria ikari na mwathani atutharimaniria mwetwinde. Thank you so much Tinyari na ibwega no ntubwa gutwa nyakanya ga kuja kurikiria siasa yetu ajo Meru TV. Thank you so much. Thank you. Ibwega kankwenda kuwa mbichene the number 5 na nguwe niombikirite na noguo nkario ona nkaria o kwou wona mbiche number 5 ndingira kureku
nani nkawigua ingiro kasta kwega. Thank you so much ni Perpetual Miri kuma kiama kia Safina na Susan Kinyoa na kiama kia Mwangaza ibaga sana ntubakwa na kanya kuja kwarana na bautwi na gutariria Amiru arabuketha bukibathithira kithira bakabutara kiri gutwika umandependent county ya Meru. Mutegeri Meru TV unio tugwikira gatanta mubango jujungu chokere nkatho cha mwanya ni ntubakwa na kanya kugwatana bautwi tana mbere bukenera mibango ya Meru TV nkwendere kagita gakega oni mbitagwa Ntinyari Kenya.